Nixtieq li t-tfal isiru rebbieħa żgħar, mhux kollha se jirnexxielhom imma huwa importanti li jitalmu li jridu jagħmlu moħħhom hemm. Irrid nagħti tama lil dawn it-tfal. Kliem Salvatore Schillaci magħruf bħala Totò, plejer tal-futbol Taljan li brilla fost oħrajn fil-logħob tat-Tazza tad-Dinja tal-1990. Din mhix l-ewwel darba li Schillaci ġie Malta. Quindi diciamo che io sono di casa, tra l'altro Malta mi piace molto, il popolo maltese è molto accogliente e quindi la ragione perché sono qui è quella di promuovere intanto le scuole di calcio. Din id-darba Schillaci żar il-klabb tal-futbol ta' San Ġwan grazzi għal fond tal-logħob responsabbli. Il-fond identifika numru ta' proġetti li qed isiru bħala parti mill-kunċett ta' responsabilità soċjali. Il-klabb tal-futbol ta' San Ġwan jilqa' mal-200 tifel. Fuq perjodu ta' xarejn dawn se jkunu qed jieħdu sehem f'attivitajiet li jtejbulhom it-tattika u t-teknika tal-futbol. Il-ġenituri ta' dawn it-tfal se jkunu qed jieħdu sehem fi programm dwar l-aħjar nutrizzjoni għal uliedhom. Naturalment il-preżenza ta' Schillaci spirat mhux ftit kemm lit-tfal kif ukoll il-ġenituri li deru jiġbru l-firem huma wkoll. Schillaci għandu skola tal-futbol fi Sqallija, staqsejna tinteressax skola simili f'Malta. Sì, ho una scuola di calcio a Palermo, mi piacerebbe proseguire qui a Malta, venire spesso e creare un progetto importante soprattutto per i bambini. Saqsejna fuq kollox għaliex dan l-interess fit-tfal. E farli diventare piccoli campioncini, non tutti ci riusciranno, ma l'importante è insomma, impegnarsi e lavorare e dare, come dire, una speranza a questi bambini.